Inuda also railway station along Penning Bochok. Aron ripen along kiroi kang huapan KSA Chamber of Commerce pen chenglok atum kenepdun. Borjuri along aron ripen along ki poring tonti pinlang. APDCL pen lomba jong sarpurong pararong along mir hinga puthak awareness program kibipon. Kedam tang jakong ni phai pli arni inut ningkan tokra chiti mauso ing bodet kang bodet also men lake tapan das alang li pemen kalpana das lapen apomen ke ramdas also apai pena pachini dona tengke di railway station along pena matsi also pan theklong le det pusipu kang bodet pen puthodar ni ke thana long stamil lam hoi pidam lo bon tak piniar ni anda thanga berta long lelang pusi pachini pon dipu ben dharam singh rong pha report malong news দীপুৰ আপোনাৰ কোন হেৰাইছে বোলে আমার লড়া হারাইছে ল'ৰা কেতিয়া হেৰাইছে 4 তারিখ 4 তাৰিখ জল কেনেকৈ হারাইছে বিদেশ ভাগ করো কেনেকৈ হারাইছে কবে হারাইছে স্টেশনের পৰা হারাইছে একজন মানুহ লৈ আহিছিলে ঘূৰাবলৈ ইয়াৰ পৰাই মানে গাইড হৈ গ'ল মানুহজন আপুনি চিনি পায় চিনি নাপায় মই অচিনাকি মানুহৰ লগত আহিছিলে বাহিৰা মানুহ দুটা ল'ৰা আৰু দুটা ল'ৰাই লৈ গ'ল শতাব্দীতে গ'ল শতাব্দীত গৈছে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বয়স কিমান 6.5 বছৰ 6.5 বছৰ আপোনাৰ মালিক আছে কি কৰে মালিকে মালিক এতিয়া হ'ব আৰু এতিয়া পাগলা জোগা নিচিনা চলে আৰু আগত টকা কামেজ কৰি কাম কৰি আছে আজিকালি কাম কৰিব নোৱাৰে আধা বুঢ়া মতন হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে পুলিচত এফআইআৰ দিছে দিলে কেতিয়া দিছিলে আজি হৈ গ'ল আজি যেতিয়া হাৰাইছে পিছদিনাখন আমি দি দিলোঁ পুলিচে কি কৈছে পুলিচে কৈছে আমি খবৰ পালে আপোনাক ঘূৰাই দিম আপুনি যাই কিনে লৈ আহিব এতিয়ালৈকে বোলে খবৰ জনা নাই আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি তপন দাস তপন দাস Nejang Karibanglang aron ripen arlong ke ponon putaing tonte Karibanglang Termas Council CEM athan lang plotsi kang huatum kaciparoka lason se Nejang Karibanglang Kheroni Forest Range arlo aron ripen arlong ke roi kang hunon puta ing tonte arlong ke pon along chalan ke ponsta isivera chalan pen arni kang thim ke roi lapena hut pen ke isivera chalan pen si nini ni thomta roi pon lem detiti lasika chama thalong popalong ke Kheroni tax gate ke lang chari duna tumta adai ke dovek lo pang theke klang daklo lahe birta long si jakong poni phain kore tok arni KSA Chamber of Commerce pen chenglok tum ritar lip dunsi AS09 ASC 1579 number ihumagari nek dun lo lasila haya saya mo along forest range datum kachilang dun kenang sot la pen sodak pen kang saya kenang sot pusikin nek dun tum pen lam theche paklang pon rinti pelang pi pen bida sing teron report Malong News আপোনাৰ নামটো কবি নাম নাম বসা জসপিন নারা এইটো গাড়ীটো মালকি আছে রাবিস ৰাবিছ ক'ত পৰা আনিছে এটো আমার হারলসরা পাহাড়ৰ পৰা ক'ত ল'ব এইটো এটো খেৰনি লব চালান আছে চলানা এইটো চালানটো ক'ত পৰা আনিছে তো আমার মালিকে দিছে কোট পৰা আনিছে মালিকটো কোন হয় চন্দ্ৰ চেত্ৰী স্যার চন্দ্ৰ চেত্ৰী এইটো চালানটো একটা পৰা কিমান টিপ লৈছে মানে আজি দিন বড় সারি দিছে একটা টিপ চাৰিটা মাল লৈছে একটা চালান পৰা চাৰি টিপ লৈছে এইটো ক'ত ল'ব খেৰনি কেৰণি এইটো একটা চালান পৰা চাৰিবাৰ লয় না আৰু কিমান দিন পৰা চলি আছে এইটো চলাটো মই নাজানো মইতো যোৱাকালি পৰহি দিনা পৰাই উঠিছে যোৱাকালি তেনেকা নেকি যোৱাকালি একটা চালান পৰা চাৰিবাৰ টানিছে এনেকা যোৱাকালিতো বন আছে যোৱাকালি বন্ধ আছে যোৱাকালিও টানি আছে টানা না আমাৰ গাড়ীটো তোৰ গাড়ীটো টানা নাই তই বেলেগ গাড়ীটো টানি আছে না এইটোতো আমিতো নাজানো আমিতো যোৱাকালি ছুটি আছে চবে ছুটি আছে যাব Arona teng la puson ke supply long la gari hum ke pon pen chalani si ke bathik la si non bang ke la chalani si pen si ani kang thim ke roi la bang so pu thak na ni tum foresa tum ben kopi si ki pu ji labange nilitumbange office bank pima pi chalan labange nilitumbange pidun cholo
pen la pen kisan bukan ke get ahor mut get tum si cini po la pan chole tum get tum ka sone ke pi cini unde dal Tang te pini la bang so gari nepchelo la pen nonang tum pon pen lang tum la bang so gari pan ko pisi ke claim la ke kang hua gari pot la direct lo ni tum si responder pon on office long se pick up Jakhong ni phaing ko ra phor ni lakha kre troxy socheng thenta ke parlo borjuria long sitame karbi youth welfare union a hin panjipatir pi ponsi aron re pen arlong ki phora dima long an homri dam la so hut ke thek dam long picnic spot phalang no lapsi arlong ki phora dim si pin chong det lo ajon arlo aron re pen arlong ki pon kang hua puthak karbi anglong youth welfare union a me pho prem rong phar pen sitame cheklo jonia prang pen lo forest department to phan complain ki pi bon tame thangna ta action ni lang pusin ningji pon labang so dima long arlong ki phor 500 meter ke helo donang jistan nona bang ke 10 meter an ta ave so jok adungarai ke doara da phana kana hok thepik po athi ke juna lang sita me mewe det pola pen offer na phan ke na hok thepik ason po labang sor long aron re pen ki phor ke jora long vinod kumar kopra tularam teron la pen anil kumar thakura tumsi adai do bose ningje pon lang khang pen komol katha report malong news nili ningji bang so lo nali tu malong news panang tu phan churu lo ni tu hin ladak so harona pali du na pot ke nal tu phan suri suri ka dong parji lo la sini tum da borjuri hawar ke picnic place itung gute rata chini hur gute rat gute dangsol gute bang khai gute bang so ta picnic place putte nogo goti ben da bang frang frang ke tum thek long vek lo no na por bang ke bang ate dak pen chiru pon rong ro picnic place kona lo lang lo jo angke lang sun ma ta pa vedet lo alang roi ma so thip lo la si la union Fibar union po tumbang ta lang tumbang nang homri lo lang tumbang nang jui lo alang tumbang tame la song si thek pon long lo la sin da complain lo tum phana arju lo rong tum phan nang li tum kupchong lo da picnic place vedet ke pu ni tu chin de lo bang department du son claim ni kupidong claim ni chin de lo pu angke phelang li tum talas talas lo non ke isi phanta nani pidam lo to ranger phan pidam lo to personal department thang action and il tu angke tu rong so bang ke la song si bang hukrong lo la silang sun bang ke chata vek de lo lang ro bang or ma sor thip lo la pen la akam bang suli bom ma non nang tum akam bang ge non bang suli boy suli boy le sila bang so pathang nang le ku pisi puji nili tum bang ke so kam bang ke bon vek na pu sini tum bang ge rat hoi ben gin tum bang ke chuning rig lo jong si bon be pulo tang te nang le tum ku pi ka chisong step nang le ani tum ke jong si bon be pulo ni tum ke rat pen da thurun po polam lo la union lo ko cherap dun poli tum ke la lo Wari ta ladak langroy arai si la tum claim ara lo la pen nile tum aron kachini da matengke ma aron ni tum kapurhi da matengke langroy pen ke 500 meter hello nahi pusi nile tum bangke kachini dam lo la pen la so akwari bangke 100 meter ta hello le si la tum arlong bangke phurara lo la pen tipi chalan ta ke dolone ka velone ma gari sita me overload se ke pon nile tum thekon long lo la pen la bangso pathak pini la son notice la ke pai stop ji phan hai la bangso notice nang le lo ma nili tum ACF sara long ta bare dam lo iti ber le ke dam kali lo bare ta nili tum complain pi dam lo sita ACF sar pen ta thang action avek der lo ki claim pon avek der lo la pen forest along ta department on ke nili tum dam iglo la pen CCF long an sita men nili tum complain pi dam lo Karbiang long youth welfare pen pinil tum dak an dak borjuria hawar an nil tum nang humri iglo la sonang ki humri pen ateng pen nili tum dak inglong along dak lang roi lang jeng pen pirthe pen dak non arlong ke roi pen pasik sak non lahai pirthe theklong lo la si non abang ke nili tum non rat pen lo ba nil tum union pen ateng pen nil tum ke matha dam ateng pen putang ke la so kam non mat nil tum bonoi ba ingtonoi pu phan sin tum chuning ri lo la si jong si bon be putang te nil tum anso se la pen ka che song du thulang nil tum union bara pen ateng pen bustami la si dak haku pen stami dak la so anglong la so hawar long inglong ari lang roi lang jeng long pestami bang haku pen che than hur je dakke lang roi lang jeng do dakke picnic spot pu che than bom la si non la so picnic spot non pabe thu lo la si pirthe ta or thip lo arlong puno pirthe puno rong thip lo pabe et lo la si non bang ke isi alam ke matha dam alam pudang te nil tum ka che song pen ateng pudang te hi tum along tin mate kachirap do an la tum forester tum punoi ba la hai tum phan punoi nil tum ko an nil tum ninje lo pal alam pali dam lo sita alang li tum
nil tum phan asapta lam nangkar juji dokok lo la se nil tum piniar ni dak nangke le ro kalam bangke nil tum anso se la Lasodim mining dak ke do arji ding piglo apen nilitum complaint ta piglo la support 1 month ne 2 month ne dolo forester tumhan ba ACF tumhan la support complaint ke pisita me pinianta la support suli bom lang apen pini ta nilitum dampar ke ne abdun iglo lasi koma masila ke claim malahai arlom pa phur tumhan la tumhan bar pulo koma ma tumne he sita me amen dak ke tok ikke tularam teron pu koma ikne nilitum ke chini ke koma ikno terang pu koma ikne alaben la tumphanta sob tumphanta pu elo dak pabo noy dak pen forest office ke only 500 meters fet stame forest tum kupi posi ne apne derlo chini ne derlo nilitum ke complaint PO lo alang tum pipotong action and ede ne nilitum chini lo langroy arai ke 500 meter helo nei ba 250 meter an bakta pado nei डाउनवर्ड नटने अपवर्ड नटने क्वेश्चन जात नहीं सीता में 500 मीटर के पादो नहीं सीता में नॉन के हाफ पुअरा के लैंग रॉयलो पुके लैंग रॉय दुंग 50 मीटर टावे 20 मीटर डिस्टेंस टावे 10 मीटर आना डिस्टेंस से की हुड रिंग लो अफ्रांग के हल लहाई के लैंग सुन लो चाहो हल लहाई के लैंग सुन हिनी दो दा लैंग सुन हिनी ता फुरवांग लो नॉन के lapen labang so la ke claim ke dam along nali tum chining ma dak forest tum ta involve ma nali tum ko pisi puji labang la ke ni tum puik thek the forest tum involve ne forest tum ke direct lo order lon la tum claim lo puja lo sita me forest tum involve pu ni tum chini dun iglo ni tum ke complaint pi nei complaint bang pi iglo ni tum nali tum la complaint pi pen ko pi thang reaction doma ve non an ke ajata keni en elang jo action en elang dampar mokha ke sulik bom lang nang litum nang thek dun long iklo ni litum ta khang iklo apen dak case pa do ik nei puta puik kang lo la si bar puer lo nang litum action en indo en ikno non koson pon ni litum ke CCF anda dam iklo he CCF bang ta pu o action ke nei puja lo he sita me ni tum e voy survey dam lang puja sita me non ko ke cheklo jon ni bak dolo la so complaint ki pitang sita me thang action ta avelang la si Karbi Anglong Autonomous Council government tumhata chuning rilo la sona area ke pabon iknang po langroy langsun adung haya ke ban la mining totally ban kurinang ikko apen lage historic place lo borjuri picnic spot buke dake bhi kha kambura barua munit awen si karhe dim lo lage apen sob public place koson si dak munit tumhan land pota ki pidet la ta chini une de lo nili tumke age mining order ke aha ke lolam lo ke mathai nili tumke sita me mining order ta koson tong ke long lok ne kuma tong ki pine nili tum DFO open ta chetong dam exji pulo alang li chetong dam iklong le det lo he DFO office long ta la si non ako re process tu জাখংনি ফাইংকরা ট্রক্সিয়ারনি দিফু ডিক্রেং লাংসো লুম্বাজং সারপো রংফারা রঙালং উজ্জ্বল ভারত উজ্জ্বল ভবিষ্য পাথি পিএনসি জাইমে এক দেংপো বাংসো আমিয়ালং আলো হিয়ামান পেন এমএলএ বিদা সিং ইংলেং এমএসসি জনি তিমুং কারিবিয়াংলং ডিসি দিবাকার নাথ এডিসি রাজেশন তেরাং এপিডিসিএল দিফু ডিভিজন এজিএম নাববরা এপিডিসিএল কারিবিয়াংলং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার পার্থ বরা পেলাপেন রং সারা তুমস্তামি অং দুঙা ফাইপেন চেতং দুন রিন্তি লাবাংসো জাইমে কে দেংপনালং জাসেমেট পেট মেরি হিঙা পুথা গারা তুম চেরক তক জিয়া ফানচে থানচি মুমপন পাদেউ লাপেন কে বাং জিলাঙ্গার নি আহুচিতামি মেরি hinga tok anu an ke palipon eji la pentu solar plantation apu thak tami than pachini pon lumbajong sarporong phara rong along don pharu isra ing ko era to aphan APDCL la hin pen electricity connection pite kang la pen electricity mate mere hing koson si cherok tok pen kachi thornang jima papu thak tami karpi film society ai hin pen lamkan paklang pon dihu pen Dharam Singh rong pha report Malong News ভারত সরকার অসম সরকার আৰু অসমত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড এতিয়া কয় কোম্পানী APDCL এতিয়া ইয়াত লুম্বাজং ৰংফাৰ গাঁৱত পোহৰ বিলাবলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি দিবলৈ আহিছে কাৰণ ভাৰত স্বাধীন পোৱা ৭৫ বছৰ পাছত ইয়াত হয়তো ইলেক্ট্ৰিচিটি পোৱা নাই পোহৰ পোৱা নাই আজি দিবলৈ আহিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰাইজে বৰ আনন্দ মই এজন বিধায়ক হিচাপে আনন্দিত লভিছোঁ আৰু পোহৰ আহিছে পোহৰ হ'ব ইয়াৰ ৰাইজে সুখী পাব আৰু আহিবলগীয়া যিটো 15 আগষ্টত এই গাঁৱখন হৰ ঘৰ তিৰংগা ফ্লেগ উৰাব তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ
উপহাৰ বিলাকৰ লগতে এই কথাটো অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰত্যেক ঘৰে যেন তিৰংগা পতাকা ওলমাই তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লুম্বাজং চাৰ্পো গাঁৱত কাৰ্বি আংলঙৰ উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত প্ৰগ্ৰেমটো কৰা হৈছে। ইয়াত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি স্কিম আছিলে সেই স্কিমখিনিৰ মানে যিখিনি এচিভমেণ্ট সেইখিনি আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ এটা অনুষ্ঠান এটা আমি কৰিছোঁ। এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে। ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙৰ দুটা জেগাত হ'ব। আজি এটা আছে, এটা নেক্সট আছে আমাৰ খটখটিত হ'ব। क्लब लीग फुटबॉल के पथु अंगदुंग गिती के पथु पॉन हमरेन स्पोर्ट एसोसिएशन पंचपतिर पी पॉन्सी क्लब लीग फुटबॉल मेसेन पेन रोंगबोंग रोहांग पथु अक्लामालोंग अंगदुंग गिती का पथु पॉन लाबांगसो के पथु बो सिग्निफाई के पेन चेंग पॉन्सी जाखोंग निफाई को दा ट्रॉक्सियर नि मेसेन पेन पाजुत पॉन अंगदुंग गिती अलोंग हेम्फु एफसी ला पेन रोंगचिंग नॉन एफसी तुमांग बोंगसी चेदान पॉन लो लापु हेम्फु एफसी तुम के पथु के मेसेन अजोग रोंगचिंग नॉन एफसी फान गोल प्ली था पॉन ला पेन रोंगचिंग नॉन एफसी तुम गोल हिनी थाप दुन पेन हेम्फु एफसी तुम पेन से बांगसो क्लब लीग फुटबॉल सुरिहिन रैंक को रहिनी अबांके चेपो हाई पॉन जाय मेगलोंग ये मंगल सिंह तिमुंग से तमे चेतोंग दुन लासन से बोथार लांगसो एमएलए रूप सिंह तेरन लापेन रोमेन पातर विदिसी सोचेंग वार्ड नंबर प्ली कमिश्नर लाहौर सिंह लंकेंडो हांसी वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग एसपी इमदाद अली हमरेन स्पोर्ट एसोसिएशन अमेफु जय सिंह इंगटी जय सिंह कृष्ण शर्मा प्रसाद मुनिराम तेरन लापेन के थे केदिंगा तुम चेतोंग दुन से बांगसो के पथुआलोंग मेसेन पेन अली रलन पिदुन पेन सी पाजुत पॉन हमरेन पेन रोस्तम इंगटी रिपोर्ट मालोंग न्यूज़ All Karbi Anglong Labour Union Central Executive Meeting Difu Club along my Kapadopon. Jakhong ni phain ko da Troxier ni Difu Club along All Karbi Anglong Labour Union Pen Central Executive Meeting Bipon. Alang nitum labang so milong kaning ji pon ateng ke Karbi Anglong arlo sai ke claim ate chokamara to ame thanga jakong ateng pen ke long nang je teng long le claim jam dam jam thangnat ke pathika ronabe lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen is wet mesen ador pathik nang ji pusi ka chuning ripon pado. Bang so milong executive leadership bidasing rong pi All Karbi Anglong Labour Union lapen me phu men sing rong pi kong chun bang rai sing milik lapen members do anatum chetong rapet si bang so me pachun pon no dipu pen rostom rong hang report Malong News. Media team tumanta nikang sama kardom paper piglo nitum Karbi Anglong Labour Union Central Committee team tumpen pinidak difu club along nitum labang so John Standard meeting ke pat dodang kok alam theke nitum Karbi Anglong rat solang dorat choklem chodam kadok we nitum paprang thek nangji tapen ke paprang ja phan pusini tum dak pini ladak John Standard meeting padolo lapen te nitum akemang nitum ason an ke nitum phan central government labente state government lapen district council kachari tum sitame nilitum phan nangkelang ponja phan sinitum central committee dak pini John Standard meeting long nitum labang so a program ke bipen alang nitum phan chuning report piglo lapen nilitum phan kadok we rengdok ringni kosom sinitum Karbi Anglong mate levar atum koson si tum paprang pon thekjima lapen de ke claim ke dam ni tum koson si methang ke charge up thekjima methang asai ke claim pen koson si tum kereng jima labang sofan ni tum kadoka beta ke bori pon ja phan si ni tum labang so pini mailong tadi tum klar dak pe tum atokan phan ta chini par piglo lapen te ni tum nonamat special ni tum phan Dr. Tuliram Ronghang alang li sitamin ni tum phan nang rabdun wel lapen sa amsu sen ni tum phan nang kerabdun ja phan si non kewang jelangan sitamin ni tum chuning report piglo athema non amat immediate ni tum dak ni tum head office ni tum central committee labang so head office ni tum awelang non se chiripon bomlang lahai sitamin ni tum manang lang don wek langji lapen tri tum dak khiti choklem tum dopik lapen te koson sen ni tum ke paprang kon thegima koson sen ni tum alu somara levar si tame koson si tum ki thik ponjima pete pinso hajira tame koson si tum ke pangri pon thegima labang so klar dak pen pinini tum labang so meeting long cheparai ponlo lapen te am so ni tum phan ice cream ason nangkelang pon thegje phan nili tum ka chuning ri ke la helo athema kiduk ja tum ke papi hup akhe tum phan ke paching thurji plute nili tum phan awar sai nang pipon vek nang ji athema levar pute nang tum ta chini lo ke choklem ke chodam non amat ave ke choklem ja phanta ave hajira ke du na thai ta ave plute tang te koson loli tum karbi tum khei tum ching thurun thegji lasin nil tum klar dak pen anu tin stame ke thekere dopik sita kopi posi ke thekere do sita me kopi posi choklem tekhelo der lo plutang tele tum ke choklem ja phan itum ke itum ki chongdat ja phan itum adim ave koson loli tum asin non li tum lahai adim klong dui plutang tele tum phan sarkar pen nangrapon vek nai anu plutang tele tum ason methang anu kek anu pak aku
ilitum lahai sita melitum citiar long po la pen cisik cedang long po lasi non ke wang ji an ke ilitum un an pa frang ponang po Karbi Anglong long le me pik la pen anu tinda selet le dai pen ke klem pon japan ke cing thur ya pon pan ke anu tinta bori pon lonang ko sin litum pinidak nitum la central committee joint standard meeting west east pen cingrom pet pen nitum dak di pok club long pini labang so program tamen nitum bi pon long lo nilia kenang ke la halon nitum pan nang kiteng ne pon pedet ja fan sin litum kadok be panta solang dorat panta kadok le litum chuning ri parpik lo alang litum non ke wang gilang an se tamen nitum pan nang bori pon tu sin litum dak lever union pen nitum central committee pen klar dak pen nitum chuning ri parpik lo pini nilitum la ansi thihek pen nitum media tum manta nitum kadok be churo parpik lo alang litum ta kadok kawita nilitum a program aling tame alang tum pen nilitum pan kadok weta nairi re alang tum nang rabdun ber pen alang tum hoi media hoi pen sinitum media team tum men hoi sinitum kadok celang pon rapet pupusi alang litum chuning. We on behalf of Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee, we are holding the program here since yesterday from 10 a.m. But yesterday we felt because of the crisis of the economy in our Karbi Anglong, and today itself we are continuing this program and we are forecasting about the labor scope, how to develop for the Karbi Anglong general people, especially the labor society and all the employees that we work together, as the government's appropriations is sabke saath sabka vikas, sabka prayas, sabka nivas. For this definitions, we come to know that the labor law is very good for our economy development and modern civilization. Likewise, we on behalf of the Central Executive Committee, we are holding the program of Executive Meet Come Joint Extending Formation Program for every hook and corner of the district that we are going to uplift for the Labor Upgrade Act. According to the labor bonus, we have to be paid according to the management of the Labor Minister of India that passed in the Parliament. Likewise, the Cabinet Minister in the Legislative Assembly that Labor Bill has passed. But our Karbi Anglong, we have not seen the appropriate councillors that we are not undertaking some of the important work culture, labor culture for our Labor Upgrade Act and for the self-employed, self-reliance India, Assam and Karbi Anglong district. That is why we are demanding peacefully to the government of India, government of Assam and to our council undertaking sector. We need our labor department immediately. Likewise, we need the labor in charge of elected member in our council, means Karbi Anglong Autonomous Council. And we also needed the joint secretary for every labor bills to be passed and our files is to be proceed through. Karbi Anglong lebar unit tumhan. Ni tumhan Karbi Anglong lebar unit tum kopilo ni tumhana tin loke. Nili tumta all Karbi Anglong dimahasau. Kapangri abang. Nili tumta laan ni tum kaciya Karbi Anglong lebar unit tum. Nili tum central committee tum. Laan pensi ni tumhan paroi si hini, suri si hini, inut MP, inut MLA, inut MSC. Inut IM ni tum hanang apil lai lama kirap kali lage nebar chok chil lage lasi lai non ke bang ji bang ke jonsi non kidam tangat teng nili tum hanang rap re bultang te lake nili tum ta all Karbi Anglong Labor Union ahin pensitame nili tum ta munit ingwai nang kokpu athe nili tum ta group do nili tum ta all Karbi constituency tin along ta nilitum labor union ke a branch do nilitum ang tondurap lasi nilitum ta non pen bangke nilitum ta ning kitilo nilitum na non bangke jakong ji pherang pon nilitum ta Karbi Anglong labor union long live abari mai Rajendra Rongpi sangtet endam tanglo hanjang langso dogrong pia rong ame karli tang Rajendra Rongpi abari mai labangso pirthe pen jeo tanglo alang li chor la pen asomar la pen adonara bato phanchi pamote kanglo
alang likedam tang penangana ciklo pena sonsona kiso longsi Apollo Hospital Guwahati along diabetes kiso chichelang bomlo bonta kemiang theka bededa joksi jakhongni phaing koira trok arni arong chiboi juilu sonsa mahangke thek pharokre sirkebra phokebra hini arong kachiboi surihini raing koira hini arta trok sikep anbak dopo alang lipirthe do bom tik hot ke claim kedam tekang asai executive members health and family welfare Karbi Anglong Autonomous Council ASDC founder secretary Karbi cultural ahinsta lamkan ke tok lun ka bonda hui amustame kacipat beduk thekpon long lapen anong chithang klong abang phulo lapen ke patho hinstame hanjang nang solong referee ke mandun chenga banglo anpar ta kheilong richerai kom lapen kaching honaya bang phulo pusi alang li bihek pen juira peda jirpo kang therbe nang than pachini do news desk report Malong News ini ditumbang na adu kabita handalang suara kapen Karbi Anglong ola samrat kami men manghuprong nekong tingki lasosi netung timuthang lasosi yon ko unan mane dak aheba sotben cenglo kadu Karbi Anglong alidar gitu anta tangka sekai sihili do anta mena cilung dulu kadu ka web hanta setomok itu ditan cimun kon bom ci unjibot ko local MLC kan cenglok, MLA kan cenglok, MP kan cenglok, CM kan cenglok, aduh ternyata dah jadi itu asong tu anak kan cenglok, asong itu anak kita anak yang serap dulu. Unjibon pun las apa ke ikutkan nanti kak dah kang lo kopi alam ini di sini dah lo. Amat api bangkai dah kang langsung abang ke mana Karbi Anglong mana pulang putangnya lason anokbir lason alidar kaya phan long lirong phan kechisong alidar alam pen cocek akam memang suntut pini kapre keraya akai pene puan kali alang liam hang masih sports association nong tu alang li okring mesen hot ba kiso long liak prang nai tum SDC party long kupiar pudong nang deng dun igne dia lang li han igi manang li pen alang ini kedeng dun ke central committee lo mangka SDC mereka ko SDC ko lo mangka hemplek yang aju kang tarnai web ke mana tunggu SDC lo la SDC so lo alang li mangka central committee along standing committee aku lah ni lo standing committee aku lo so penan mangka aku kaisu tu panan kapan rumia panan li Isian charge alang panti lo, jadi kaisu tu panan kapang dunia panalan lo, asal lo, sehingga dapat alang itu siapa ada district committee solar maybe central committee founder member lo, jadi tumbah ini ke founder member lo, central committee lo, alang standing committee lo dulu, standing committee lo, jadi ni dia bangke, ada kalau bukan district committee along founder presiden itu langsung dikisi ya macam pun pinang nama dia alam tinggi pading dia lah so alam nak jadi dalam bangke tapi amud dalam bangke rajan hai ke di lah bukan deh bocor elektrik kan alang ni kacau song kan jauh jel ke jangan tu kop kami alang jel ke jangan bangku ada yang kesuap bangku Launching nompi raja nompi alang tumhan bangke singkili pandili ke abahu. Labangso hotel labangso singkili pandili prang jalan tumhan kera so anu miki penyok sekali anu miki penyok sih. Angke singkili mana upload milimu bosap di mana di upload. Nilim hai kapten hai panda akan sapi upload Mirina dipilon KNCA presiden. Nom bom nang alang ni kan tala son thar adi akon prok lo la boson hal bangson Karbi Anglong itu hemplek ke hang web ke wan ceng ke hal bangso kacisong hal bangso pulis dengan cinik mena joksi ansus angkang ke lo hal bangso web pen hal bangso kacisong pen hal bangso akotona kidupen Karbi hayang bong Karbi Anglong ansus ada ansus akan biar di mana lah bangso ani aduk kidupen ani ki ani bikbung dolo lasopen hemplek kan Manel citi yang dari seperti game ahus bang lo tai sini kini tu mana nak cini ni malu ni kupilu ni aja tu cini ni la penang mim colo apian ke muni pan cini doktor ni mana cini kita
infection prolonged ICU lapen in ventilator gitu ke infection chances duo so the pneumonia kan cenglo itu infection duo la so jane si iso anso si panji amai ke non ke chiboy army ni thop frank ke cholo chipon mo boy ku sita me ventilator long si duwer nang ji alang ni ke non ku ke amina amlang si chithi chen ina sina kam si Sirap ciri pensi Guwahatian Hemhara NC Guwahatian kedua di mana pun ikut hospital ke bawah muncak movement emergency sedami sipon enjoy muncak si dengan kitu adim yang mana parak yang adim sipon. Kang te kado ka be kiso pangji ke ciklo jon kon bak do ekji. Jon February kiceng along kan pulot de Ciklo jon trok bakhe do kok pudi. Tangte alangli ke pamu tekang asumar bangkwan do igni di thanjima. Itu bangkli dilihat lesi lo na pen nilu ni juga ada sose bangkli. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.